ri khou tshila kha shango ḽa thekhinolodzhi, zwino kha ri tende thekhinolodzhi I tende zwine ra khou ṱoḓa u ita zwone. Ri wane luimbo lwa 221 zwa ngei ṱaḓulu, thekhinolodzhi ḓo vha I khou responda. 221 zwa ngei ṱaḓulu zwo ri lindelaho.
Hayi Chada into luimbo lu tshi fhela kha vhane vhe vha Rofhiwa Rampfumedzi was born on the 30th of June 1982 at Tladi in Soweto. He grew up in Naledi. He started his schooling in Soweto in 1988, where he attended the following primary school: Mberezandibo Primary, Bupilo Primary, Task Primary, and Matsidiso Primary. He completed his matric in the year 2001 at Princess High School. He then proceeded to Pretoria West College of Engineering for his tertiary education, where he studied sound engineering. After he completed his studies, he volunteered at a local radio station, Rainbow FM in Roodepoort. He started working at Univen FM campus radio in 2004 as a music compiler and midday presenter. He was then promoted to programs manager and later acting staging manager the following year. He moved to SABC Radio Parapara FM in 2007, where he was appointed as a music compiler. He worked as a music compiler until April 2001, when he moved to a position of sports presenter. He also hosted a Sunday music show, Bugaratenga, for 2 years, between 2020 and 2022. He really loved and was dedicated to his work. He is survived by his parents, Murisi Rampfumedzi and Eunice Nerubarani Rampfumedzi, his wife, Murisani Rapararani Rampfumedzi, and two children, Roribuwa and Roanda, as well as his siblings, Andani and Tabero. May his beautiful soul rest in peace. Thank you very much. Nanga tu bandichi Roribuwa ri dori musi ri khou isa phanḓa ri humbele khwaere ya kereke yone ine ya ḓo takula vhafunzi I ri fhe item u bva hanefho ri ḓo mbo ḓi ṋekedza mushumo kha vhafunzi. Khwaere. Musi ndi tshi swifhalelwa Elufu Oya Ochivotarera Lido Fara Onoyum Funze Orindi Chito Wande Yehaya
sumbedza uri khwairi i ḓo vha i khou takusa vhafunzi ri khou humbela pfarelo nga maanḓa vha muṱa vho ḓa nga murahu vha ri phalaphala i na item zwino ra vhuya ra swika kha uri khwairi i takuse vhafunzi vha ri khou bva nnḓa protocol ya kereke a zwi tsha ḓo vha na ndunzhendunzhe yone yavhuḓi zwino ra ri khou humbela uri ri ḓo vhafha tshipiḓa ri tshi swika mavhiḓani kha ri wane 174 iḓa hayiso hupfi iḓa
kha vha muṱa wa Rampfumedzi, mashaka, vha shumisani, vha Rofhiwa, dzikhonani na tshivhidzo tshoṱhe, tshiḽidzi tsha murena washu Yesu Kristo, lufuno lwa Mudzimu Khotsi na u konana na muya mukhethwa zwi vhe kha vhone vhoṱhe. Amen. Ri vhale ipfi ḽa Mudzimu kha Iwangeli ya Yohane ndima ndi ya 8, ri tshi vhala ndima na ṱhukhu ya 31 u swika kha 32. I vhalea nga u rali dzinani ḽa Yesu Kristo. Yesu amba na Vhayuda vha mutendaho ari, arali inwi na dzula ni kha fhungo ḽanga, ndi hone ni vhafunziwa vhanga nga ngoho. Ndi hone ni tshi ḓo ḓivha mafhungo ngoho. Huno mafhungo ngoho a ḓo ni vhofholola. Amen. Tshivhidzo kha tshidzule. Ndi dovhe ndi vha lumelise vhoṱhe matsheloni hanoni dzinani ḽa Yesu Kristo a tshilaho. Amen. Amen. Vho vhaho na mashudu kana vho konaho u dzhenela mushumo wa tshihumbudzo, mushumo wa memorial, arali wo thetshelesa vhavhili vhararu vho ambaho, hovha hu khou tea u fhindulwa mbudziso ya uri ndi ngani Mudzimu a tshi tendela zwithu zwo no ri vhaisa zwi tshi ḓa kha riṋe. Why God allow bad things happen to us? Tshiṅwe tshifhinga nga maṱhupho, nga zwithu zwine Mudzimu a zwi tendela zwi tshi ḓa kha riṋe sa hezwi zwa ṋamusi, Mudzimu u vha khou ṱoḓa u ri ita vhathu vha khwine kha vha mulovha. Mudzimu u vha khou zwi vhona uri sometimes sa vhathu ro hangwa u ṱoḓa u shifta mihumbulo yashu na focus kha zwe ra sedza khazwo, uri a tshi ri ḓisela maṱhupho, zwithu zwe re na dzimbudziso, ri sedze khaye. Phindulo ndi yeneyo, uri ḓisela zwithu zwo no vhavha uri ri vhuise mihumbulo yashu khaye, a kone u ri ita vhathu vha khwine, naho hu si lufu. Rine roṱhe ro dzulaho hafha, roṱhe ri hafha ngauri ri ḓo kona u amba na vha Rampfumedzi, vhaṅwe vha ḓo kona u sendela hanefhaḽa tsini na mufumakadzi wa Rofhiwa vha tshi muhaga, vha tshi muphaphatha, vha tshi ri konḓelelani,
u tou vha na maanḓa mangafhani a u konḓelela zwithu zwo raliho. Mara vhoṱhe thi khou ri vha songo ya ri tshi bva afho muhaga na u mupapata, mara u ḓo vha a khou zwi ḓivha, a khou vhudzwa nga vhafunzi uri havha vhoṱhe vho no khou mupapata vha na mathupho no fhira lufu. A tou vha uri mathupho avho a si ane ra ṱangana navho ra vha haga ra vha phaphatha, mara vha na mathupho o no fhira lufu. Ri tshi bva afha vha ye vha muhage ngori kha vhone zwi a fhumudza, mara roṱhe hafha ri na mathupho o no pfisa vhuṱungu fhira lufu. Yesu Kristo ipfi ḽa mudzimu ḽi ri u khou amba na vhayuda vhane vha mutenda uri arali na dzula kha ipfi ḽanga, arali na dzula, if you abide by my word, na dzula kha ipfi ḽanga, zwi ni ita uri ni vhe nga ngoho vhafunziwa vha murena Yesu Kristo. Hezwi no dzula kha ipfi ḽawe, u dzula kha ipfi ḽa mudzimu ndi u tenda ipfi ḽa mudzimu ḽi tshi amba na nṋe, hezwi ḽo amba na nṋe nda shanduka, nda rembuluwa, nda tenda uri zwoṱhe zwanga zwi langiwa nga mudzimu ene muṋe. Zwoṱhe hezwi zwo ri takaho zwoṱhe ndi zwa mudzimu. Kha zwoṱhe u khou ṱoḓa vhathu vhane vha ḓo mu fulufhela, vha mutende, vha mu fulufhele. Namusi ri tshi khou ya kha tshifhinga tsha u vhulunga hoyu muṱangano ane nṋe personally I don't know him, tha tu ṱangana nae fhethu na vhuthihi hafha vhutshiloni, nṋe tha na luthihi a thi muḓivhi. Ndi khou fudza lufuno lwa muthu ndi sa tshiminio, ndi sa muḓivhi. Ndi khou yo vhulunga muthu ndi sa muḓivhi. Zwino vha ḓo ri mufunzi a funzelani zwithu zwa kereke lufu. Vho no muḓivha vho tori zwo fanela uri vhafunzi kha vha funze vha mu vhulunge a tshi bva afho kerekeni. Nṋe ndo tou vhudzwa nga vhafunzi vho no ri ndi vhawe vho Likhodi vha ngei Midlands, vha ṅwala vha ri assist me. Nda ri vhe ndi mutendi wawe o khonfemiwa hanengei. A thi ri ndi khou shavha ri tshi vha ḓo ri vha na tshikhetho, thina tshikhetho a thina ho u bva ngaho. Ndo tou ṅwalelwa nga mufunzi wa Luṱere a ri mini, ndi mutendi wawe, a khou pfala zwavhuḓi haya mafhungo. A thi muḓivhi, ndi ngazwo ano na zwine nda nga amba nga hayi. Ndi amba a Yesu Kristo a uri ḓisela mathupho a khou ṱoḓa uri ri mutende naho zwo tou ralo. Kha vha muṱa wa Rampfumedzi namusi ra lila zwo fanela ra ḓigegenedza ra ḓivumbulusa, mudzimu soko sedza soko ri abekha u tshi fhedza u ḓigegenedza hasi ntsumbedze uri wa mpfulufhela. That's all. U khou ṱoḓa zwezwo mudzimu fhedzi, zwinzhi ha khou ṱoḓa. U khou ṱoḓa muthu o no fulufhela, o no tenda, o no fulufhela, o no tenda. U tshi thetshelesa nga vhutshilo hawe hune wa nga amba, hune wa tou pfha nga nḓevhe, u tshi vhala vhathu vha khou dzhena
rest in peace. Vothe vhala vhathetshelesi, they don't know him. Va mu ḓivha nga ipfi a tshi amba radio. Vha ḓo tou pfa afha vhaṅwe vho tou ḓa nga ipfi ḽi vha ḽi na maanḓa a khou amba o dzumba mari sa muvhoni. Ḽi na maanḓa mara maanḓa one ha swiki kha ipfi heḽi ḽa mudzimu ḽori if you abide by my word, ndi ḽone ḽine ra khou funa u ḽi tenda. Arali heḽi ipfi ro tenda ri songo vhona Rofhiwa dzumbama somewhere far away amba, ra zwi tenda uri hoyu zwine a khou amba radioni ndi zwone, kha ri zwi dzhie. Vha balelwa u tenda hezwi zwa muthu o vha sikaho vhone, vha khou ṱoḓa uri mini? Vha balelwa u dzula kha zwe a vha sika, vha balelwa u mu fulufhela, vha tshimbila vha tshi hasha gospel uri ro tou mu pfa Rofhiwa uri ei thimu i khou rengiswa. Mara ri dzule kha ipfi. Zwino dzula kha ipfi ngo fhufhadza a zwi zwithu zwo no konḓa. Ndi u fhambanyisa u vha mukereke tshifhinga tshilapfu na u dzula kha ipfi ḽa mudzimu, ndi zwithu zwivhili zwo fhambananaho. Muthu wa tou pfa a sa dzulise zwi sa mufari zwavhuḓi a songo ya kerekeni ngauri o no tou ḓowela. Mara ha khou tea u pfa ipfi ḽa mudzimu o no tou ḓowela. Afha hu khou ambiwa zwo ḓowelani, hu khou ambiwa zwa u dzula zwa u tenda kha ipfi ḽa mudzimu. Hoyu muthannga o vha tshi shuma fhethu ho no mangadza radioni. Nṋe ndi tshi sedza vhathu vho no shuma radioni a vha lengi. Ndi amba a vha lengi. A thi ri a vha lengi havhaḽa vhathu. Kana muṅwe vho tou dzula nga hanefha tshidulo no lindela tshi bva mbo ḓi isa phanḓa, mara a vha lengi. A vha lengi havha vhathu vhoṱhe, a vha lengi. Na u tenda na u pembeledzwa nga muṋe washu dzula kha ipfi. A u hashi nga mugivhela radioni, muthu wone ha hashi na nga Sondaha, u hasha vhukati ha vhege mara ha yi kerekeni. Vhafundisi khou vhuya badi ri khou shuma be phurogireme dzo tsitsikana dza radio vhone vha sa hashi na nga Sondaha, vho guma nga Ḽavhuṋa. Why vha sa yi kerekeni na? What kind of celeb are you? Abiding in Christ means allowing His word to fill our minds. Muhumbulo washu u fanela u ḓadziwa, na vha muṱa wa Rampfumedzi. Mme a Rofhiwa na khotsi a Rofhiwa, I'm not sure. Vhafunzi vho ni recommenda vheri vhafunzi na vhabebi vhawe ndi vhatendi vhanga. Vha khou pfa ya mafhungo vha ri vhafunzi na vhabebi vhawe ndi vhatendi vhanga.
nṋe ndi funa u tenda ngauri ndi muthu wa u tenda, mara fhungo ḽanga kheni ndi khombo fhedzi arali mufunzi o vha rikhomenda u swika hafhu zwi si zwone. Ndi fhedzise kha mufumakadzi wa Rofhiwa, ni dzule hanefha kerekeni, hanefha ni dzule hanefha. Ni ḓo wana ni tshi fhola khwine hafha kerekeni muthu o zwi fara zwavhuḓi a tshi tenda kerekeni, hu a ḓifha. Nda khou thetshelesa muṅwe mufunzi hanevha vhathu vhe vha takulwa nga muya wa mudzimu kerekeni ya Luṱere, vhe ri a ṱuwa ina muya wa mudzimu a i fhodzi, wanu wa halwa hu a itiwa mini, vha mbo ḓi ṱuwa vho hwalwa nga muya wa mudzimu, vha thoma zwivhidzo zwavho zwa vhafhio, vha sa nwialo, vha sa iti zwivhi. Namusi ndi tshi vha thetshelesa nda ri hu na vhafunzi vhanzhi, they are owing us as a Lutheran Church, vha ri koloda zwihulu ngori vho ṱuwa vha tshi ri ndi a vhathu vha sa ḓivhalei. Namusi vha tshi funza vho no i thoma ya vha vhuya a vha tsheo, vha vho ri ana vheiwe ni re na weakness yo ta ni tshinwa i ḓani, vhone namusi vha hweleleiwa ngeli yeyo vho ri si hanefha vha tshi a ri na muya wa mudzimu a ri ḓivhalei henefha hu si vhe na muya wa mudzimu henefha. Vha khou tou ita miswaswo vhone, kha vha dzhene kereke vho vha ḓo vhona vho, kha vha dzhene kereke, kha vha dzhene kereke, kha vha dzhene kereke. U dzula kha ipfhi ḽa mudzimu a si zwithu zwo no ṱoḓa muṅwe muthu, ndi zwithu zwo no ṱoḓa nṋe ndi tshi pfesesa mudzimu. I am a pastor who went to seminary for 4 years. Vha vhona hu na muthu ane anga mporofita, sa vhone vho no ṱoḓo porofitiwa. U sokou pfhi unga vhona muṅwe re na ṱhoho hanefha i khou rema, ṱhoho i tshi rema zwi ḓiwa nga vhone, a zwi ṱoḓi muporofita. Zwino vhathu vha funa nga maanḓa u porofitiwa, havho vhona u na wadropo na u si wanu hu na muthu a si na wadropo. Ndi vhathu vha sa fulufheli mudzimu, vho no fulufhela kha zwithu, vho no fulufhela kha vhathu. Kha vha muṱa wa Rampfumedzi ina na ngoho mṱhango ṱuwa tshe muṱuku vho lavhelela zwinzhi. Riṋe sa kereke mashudu mavhuyavho, hayi a hu na tshine ra ḓo vhafha tshine vha ḓo sala natsho. Ri vhafha fhedzi ipfhi ḽo ri kha vha vhe vhane vha fulufhela, kha vha vhe vhane vha tenda. Vha zwi fara hezwo vha ima ngazwo, vha vha vhane vha fulufhela, vha tenda. Ndo thetshelesa muṅwe a khou amba kha memorial a ri roṱhe hafha ri ḓo ṱuwa roṱhe hafha 20 years to come, hayi hayi vha songo ḓifhura hafha, ri ḓo vha ro no anululwa vhunzhi hashu hafha, ro no anululwa. Mara ri livhuwa mudzimu, ri livhuwa mudzimu ane riṋe ṋamusi ri livhuwa uri u kha ḓivha o ri fha vhutshilo, ane ri tshi imba luya luimbo ndo lu pfa lu khou imbiwa badi, muḓi we ra u ṱulutshelwa ri u vhona u tshe phanḓa,
ndi luimbo lunoimbwa nga muthu a re na fulufhelo no tenda uri hu na vhutshilo nga nnḓa ha hovhu vhutshilo ri tshi fhira kha hovhu ha ṋama hu tshe na vhuṅwe he ra vhufulufhela he ra vhuṱulutshelwa mara u swika khaho hu na mivhundu hu khou amba upfhi ri ḓo dzhena migodini ri ḓo ṱangana na matombo ri ḓo ṱangana na zwithu zwinzhi mara ro fulufhela uri ri khou ya gai ri khou ya ngei phanḓa ngei ri khou ya phanḓa ende ri ḓo dzhena na Rofhiwa u ḓo dzhena holuya luswayo a ṅwana lwa upfhi a tshi lovhedzwa luswayo lwa tshifhambano kha phanḓa na kha khana ndi lwa uri na iwe wo phuluswa nga Yesu Kristo o tshidzaho u nalo o khou ṱuwa nalo ndi lwone lwo no mu takula lwo no mu hwala ndi lwone lune ra funza lwone uri ro wana vhutshilo ro wana u hangweliwa ro itwa zwine ra vha zwone ṋamusi nga ene muṋe mudzimu u kha ḓivha uri fha vhutshilo khezwi u kha ḓivha uri fha vhutshilo khezwi ri a livhuwa mudzimu o ri farisa ri livhuwa mudzimu o ri farisa o ri ita zwine ra vha zwone ndi fhedze nga heḽi ḽa uri vhe vha shuma na Rofhiwa ḓo vhori zwithu zwi khou ya muyani vha sedze vhahashi vhanzhi vhane vha vha ḓivha ndi nga si ndi tou sumba muthihi hanefha ane ra ḓi ṱangana mishumoni ya khou tshimbidza vhanzhi a tshi khou amba radioni u nga pfhi khou amba ḽiṅwe ḽiduna ḽa muvhili muhulu badi u tshi vho sumbedza upfhi ndi howe hoyu ipfhiḽa wa radioni na zwine ha vha zwone a zwi yelani muṅwe a vha na ipfhi ḽisekene u tshi mu vhona ḽidai wona matina ndi hoyu muthu o tou rali wone ndi hoyu muthu o tou rali mara nahone vho ri livhuwa mudzimu uri o konavho u vha ane a takulelwa a tshila kha hovhu vhutshilo vhu re na zwithu zwinzhi zwinzhi zwo ṱangana a vha a tshi khou phuletshela kha mufumakadzi wa Rofhiwa vhunzhi hashu ni ḓo ri fhira vhunzhi hashu no ri fhira kha vhutshilo tshila mbinganoni vhono vhingana vhafunzi vha ri ndi ḓo fhandekanywa nga lufu vhatenga na hoyu muthannga o swikapo o ri fhira ti vhaṅwe a ro ngo fhandekanywa nga lufu ro fhandekanywa nga zwa shango muṅwe a tshi vhona no vha nazwo vha fhandekanywa hoyu o ri fhira a zwi na ndavha o ri fhira vhaṅwe vhashu kha ḓi o ita mini u ri fhira ngauri ro dzula hanefha is time to u ṱaliwa no u ṱaha hai ndi vhutshiloni zwi tou ralo mara vha zwi ḓivha uri mini o vha fhira vho o vha fhira ndi vhutshiloni zwi tou ralo vha khou vhala bugu ya ḓirama ndo i wana none ndi kha radio ndi khou thetshelesa muṅwe a khou amba a khou vhudzisiwa a ri am happily married u khou amba radio am happily married ai vhege i tevhelaho uḽa muthu u kha list ya vhathu vho yo ṱala am happily married hu sa tou fhela 3 days u ḽainini ya u ita mini mara kha radio vha khou ri vhudza upfhi mini kha ri kude kha vha mufumakadzi she's happily married hai ndi u amba muthu a sa vhoniwi u vhona zwene a thiri ndi fhedza ngauri kha vha Rampfumedzi naho ndi sa tou vha ḓivha kha vha dzhene kereke zwi khou pfala kha vha ite mini
if vachi dzhena hange Midland, ndi Midland vo vhuya hafha vha ḓe hafha kerekeni, vo vhuya vha ḓe gai hafha, ndi ḓo vha vhudza reason uri why vha dzhena kereke nga maanḓa hange Midland hange, vha tshi vhuya Tshakhuma vha sa dzheni kereke, athiri vha tshi ṱuwa vhafunzi vha hangeini vha teledza u reila nyendo ndapfu. Athi vho vha vhona na vho likhodi vho ita zwone, vha ḓo humbela riṋe ri re gai, ri re tsini na vhone, athiri sometimes zwi a confuse community na kereke uri why vho vha vha tshi vhuya vho Rampfumedzi mara vho vha vha sa ḓi gai, zwino vho vhuya kha vha ite mini, kha vha ḓe kerekeni na matshelo. Ezwi zwithu a zwi dini, zwi ḓo vha lamulela, zwi ḓo vha lamulela, zwo pfala zwavhuḓi. Kha vha ḓe gai kerekeni, vho vhuya vha Rampfumedzi hafha hafha, vha sa dzhena mufunzi a sokou ṅwala, zwi a confuse community na tshivhidzo. Athiri vha funa u dzhena hafha, athiri vha funa u ita 50-50 50-50, 25 kg Midlands and 25 kg gai fano, ndi amba tshelede. Oh, abe serious ya mafhungo, vha khou vhona mvula i khou na mudzimu ri tonda, ndi tshi bva panga milenzheni dzi khanzu tshena, ndi tshi vhuya blue soap ya hone ndi to itani, abe ḽi gasi ḽi khou funa u shuma na matshelo. Ndi to ḽi itani, khou funa u swenda naḽo ndi tshi tsapa, ndi tshi vhuya ḽi khou funa u ita mini, u kuvhiwa. Mara ndi khou ṱoḓa u zwi stressa, kha vha dzhene kereke. Vha tshikhuwani vha gai, kha vha dzhene kereke. Vha tshi vhuya ngolode vha ḓe kerekeni, vha ḓe kerekeni, vha ḓe kerekeni. Ri songo lilela u ṱoḓa u vha vhathu vhane ro lovha ra tou humbetshelwa zwithu, kha ri tou zwi tshilela ri tshi kha ḓi tshila, songo tou humbetsheliwa shango ḽi vhone zwo tou tea, kereke i vhone zwo tou tea. Hevo kha vha dzhene kereke, vhashumisani vha Rofhiwa, dzhenani kereke, dzhenani kereke. Dzhenani kereke. Abe hafha ri khou vhulunga salad, a zwone dziṅwe dzo dzula khe dzi ḽa hafhaḽani. Havha vha vhahashi vha radio sometimes vha ri roba vhafunzi havha, vha ya ḽa zwiḽiwa zwa ḽiṱareni unnecessary. Havha vhahashi ndo ri nṋe mufunzi ndi ḓo funza nda bulesa a siho hafha kerekeni, o dzula ṋandoni, o lindela bati 2 u khou tshimbidza, o no badeliwa 80,000.
nendo bulasa ufunza zonaka vhathu vho takala ene u tori u khou ḓa vhomukene na vhomukene u swika kha 9 a fhiwa tshelede we must share from now ngori roṱhe ro participate mara zwone ani a ri roba vheiwe wani tshi balelwa u livhuwa kereke nga 80,000 na fha muthu wo tshimbidza mushumo zwi a badelwa zwiḽa zwithu ifa ni kereke yoni ra balelwa u wana mashudu otherwise ndi ḓo funda ndi tshi fhedza u blessa party 2 I'm going to be a program director mo ḽi pfa zwavhuḓi ḽo fhungo ndi khou ḽi amba uri ri ḽi dzudzanye ni thani is 2024 atiri ri tshimbila nga nḓila ya kereke na party 2 ya munyanya i a tshimbidzwa nga muthu wa kereke free of charge ndi khou zwi amba ho ṱuwa Rofhiwa atiri mudzimu kha ri thuse vha Rampfumedzi atiri vha ḓi badekanye na kereke vha sa dzheni kereke vha Rampfumedzi kha vha ḓe hanefho a u tou vha na zwithu zwo dina songo ḓi remisa ṱhoho uri ndi nga dzhena ifhio a vha dzhena hanefho Rofhiwa Rampfumedzi murena a shudufhadze bva hau na u dzhena hau zwino na lini Rampfumedzi asendelenkeno ri vanhu vari kategori muchindira ya chimbo chipiri
nga si dzulela konse zwino kha ri tende uri namusi ri na this challenge ya element of work will have to forge in and soldier on kha ri tende uri musi ri ḓo vha ri khou imba luimbo lwa 218 ri khou takuwa ri ḓo humbela vha kereke vha ḓo sendela ngeno vha ri thusa uri hovho vhulalo vhuya ngeni tshiendedzini. Then musi ri tshi bva ri ḓo humbela uri ri bve zwavhuḓi nga order, ri tendele vhulalo vhu tshi khou bva, ri humbele vha muṱa vhalidzi vha vhe vhone vhane vha ḓo takuwa vha tshimbila nga murahu ha vhulalo, roṱhe ro ima ri khou imba u swikela vhulalo vhu tshi ḓo swika hafhaḽani ha dzhena nga ngomu tshiendedzini. Musi ri tshi swika hafhaḽa munangoni ri ḓo humbela vhashumisani vha ṱanganedze vhulalo vha vhu dzhenise nga ngomu goloini. Ri tshi swika na ngei mavhiḓani vhashumisani vha ḓi dovha vha ri thusa nga u bvisa vhulalo nga ngomu goloini. Nga u ḓiṱukufhadza ri khou humbela uri ri tshimbile nga heneyo nḓila. A huna zwine ra nga ita zwone ngauri hoyu mutsho ndi wa mudzimu. Zwino zwo ralo ri fanela uri ri tshile kha nyimelo yo tou raloho. Kha ri tende 218 vhakereke vha tshi khou sendela ngeno, vhane vha vha na dzigoloi a hune ra khou ya hone ndi ya ngei ndi tsini, mara huna vhaṅwe vhane vha sa ḓo kona u tshimbila wa suvha, mara vhane vha u ḓivha vha ḓo vha ṋamedza vha tshimbila navho. Kha ri takuwe roṱhe ri si bve, ri tendele vha muṱa vhakereke kha vha sendele, ri khou imba 218.
mbava dzisathu bebwa shango na linda zwisathu zvalwa iwe u ḓivha mudzimu tsha kale na kale na lini na lini u litsha vhathu uri vha vhuyelele buseni wa amba wa ri vhuyani hei ni vhana vha vhathu ngauri miṅwaha ya maḓana a fumi maṱoni au i nga ḓuvha ḽithihi ḽa mulovha ngauri ndi ṱuwa i nga tshikhathi tshithihi tsha vhusiku vho vha kumba vhone vha nga khofhe dza matsheloni vhunga hatsi vhu ṱavhanyaho u tshinyala vhu vuwaho ṱharamuwa sa ḓuvha ha mbo ḓi futa ha tshewa nga madekwana ha oma ngauri ri fhedzwa nga mbiti yau ri shushedzwa nga vhuhali hau zwivhi zwashu zwa tshiphirini zwo vhewa tshedzani tsha tshifhaṱuwo tshau ngauri maḓuvha ashu oṱhe o fhelela mbitini dzau ro fhedza miṅwaha yashu vhunga u fiamelwa kathihi miṅwaha yashu i nga vha mahumi maṱanu na mavhili arali i tshi anda i nga swika mahumi maṱanu na mararu madzanga ayo ndi u ṱhuphea na u ṱovhowa ngauri yo ṱavhanya u fhira na rine ra fhufha ndi nnyi a ḓivhaho maanḓa a mbiti dzau ndi nnyi a ofhaho nungo dza vhuhali hau ri funze kumalele kwa u vhala maḓuvha ashu uri ri wane mbilu yo ṱalifaho yawe a u vhuyi yehova u lendelaniwe khatutshela vhaḓinḓa vhau uri fushe nga matsheloni nga tshilidzi tshau ri u fulufhedze ri tshi takala vhutshiloni hashu uri takadze nga maḓuvha aḽa e ra vha ro kunama a ḓane na miṅwaha he ra vha ri na khombo nga vhe u ita hau hu tshi vhonala kha vhaḓinḓa vhau murena hau ha vha kha vhana vhavho muthu ha yehova mudzimu washu a livhane na rine mishumo ya zwanḓa zwashu u i tonde ina u tonde mishumo ya zwanḓa zwashu kha ri thetshelese zwo ṅwaliwaho kha John chapter 5 29 and 29 iri ni songo zwi kanuka ngauri hu ḓa tshikhathi tshine vhoṱhe vha re zwaloni vha ḓo pfa ipfi ḽawe ngatshi ha ḓo bvelela vho itaho zwivhuya vha vutshela u tshila hone vho itaho zwivhi vha ḓo vutshela u haṱulwa John 11 25 and 26 Yesu amba naye ari u vuwa na vhutshilo ndi nne a ntendaho u ḓo tshila naho a tshi fa huno a tshilaho a tshi ntenda ha nga fi na lini na lini eneho mafhungo wa tenda nao Vakorinta ya u thoma 15:42 swika 47 na 57 u vuwa ha vhafu ho raloho hu zwaliwa zwi sinaho hu vuswa zwi sa sini hu zwaliwa zwi nyadzeyaho hu vuswa zwa vhuḓalo hu zwaliwa zwine zwa shaya nungo hu vuswa zwa mavu hu zwaliwa muvhili wa zwifemaho hu vuswa muvhili wa zwa muya hu na muvhili wa zwifemaho havha na muvhili wa zwa muya na u ṅwalwa ho pfi muthu wa u thoma Adamu o vha mufemo u tshilaho Adamu wa khunyeledza o vha muya u ṋeaho vhutshilo huno zwo thomaho a si zwa muya ndi zwa mifemo ha kona u ḓa zwa muya muthu wa u thoma u bva fhasi mavuni muthu wa vhuvhili u bva ṱaḓulu mudzimu nga livhuiwe ane a ri ṋea gundo nga murena washu Yesu Kristo amen nge muṋe washu a vhusaho vhutshilo na lufu a zwi funa u vhidza muthu washu Rofhiwa Rampfumedzi ri mu kumedza zwanḓani zwa mudzimu ri vhulunga mutumbu wawe tshaloni Oh
Rofhiwa Rampsumedzi wo bva mavuni ḓo vhuyela wa vha mavu muṋe washu Kristo mpfulusi wawe no ḓo vusa vhafuni nga ḓuvha ḽa vhufhela mudzimu khotsi o sikaho mudzimu murwa o pfulusaho mudzimu muya o khethaho a u linde vhuaweloni u swika ḓuvha ḽa u pfukela vhutshiloni vhu sa fheliho murena a u sudufhadze a u linde murena a u lavhelese tshifhaṱuwo tshawe tshotsha a u khathutshele mbilu murena tshifhaṱuwo tshawe a livhanye na iwe a u rudze mbilu a u ne mulalo nga dzina ḽa khotsi na ḽa murwa na ḽa muya mukhethwa a
182 Amen.
double fine, uchiziwanga kudala. Rofhiwa ritendori ichiko isapanda verse 5 wo vea mabuba vawe vakutenda vakuvea mabuba ngone wori wonyi otendori vajiva arise panda verse 5 maroba ayesa wanga mushanga wanga Rofhiwa ariye kachikidachi teverawo chine arori rina ngumeri wa msanda richikoimba 141 vadova vakosendera ngeno renda murena ramanda ya mahosi renda murena ramanda muraya mahosi nirudaka
renda ndi khou livhuwa mtshimbidza mushumo tshifhinga tshe vha ṋea tshone uri ndi vhe na maipfi a sigadi nga murahu ha musi ri khou vhulunga mufunwa washu ṅwana washu Rofhiwa Rampfumedzi. Mutshimbidza mushumo vhalidzi vha Rampfumedzi vho ṱangana na vhalidzi vha Phalaphala, mashaka na dzi khonani, vhafunzi vhashu vho Mabusa, vho rangaphanḓa, vhaṅwe vhafunzi vhane vha vha hone hanefha vhukati hashu, mashaka na dzi khonani vha bvaho ngei Pietersburg he mufu vha 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 tshi dzula hone, mashaka oṱhe ane a bva masia o fhambananaho na vhadzulapo vha fhano Tshakhuma ndi khou vha resha matsheloni a mutshimbidza mushumo nga murahu ha musi vha muṱa vho zwi wana uri mufunwa wavho ha tsheo, mbilu dzavho dzo vhavha, zwa dovha zwa pfhukhela hafhu kha riṋe mashaka vhane naho vhaṅwe vha vha tshi mu ḓivha, vhaṅwe vha tshi tou mu pfha hanengei dzi khashoni mushumoni yawo, na nṋe ane nda khou amba tshifhaṱuwo tshawe a thi tshi ḓivhi. Ane nga nyaluwo ndi a tenda uri o alutshela hanengei ḓoroboni na muṋe wawe vho Rampfumedzi. Mutshimbidza mushumo holu lo tou vha lufu lwa tshivutshela, muthu ndi zwone u a lwala, naho ri tshi ri thovho a i leli muthu, zwi a itea zwithu, a nga ḓi vha tou lwala vhege kana ṅwedzi kana ṅwaha, kha riṋe ri vhona zwi zwiṱuku uri ho funa o tshilavho u fana na vhaṅwe, ngauri ri tshi sedza mabebe wawe hafhaḽani ri tshi bvisa kha zwa maṅwaha ri khou zwi vhona uri o vha a tshe muṱuku. Nṋe ndo vha ndi na miṅwaha miraru ndi tshi khou shuma, zwi amba uri pawe vho vha vha tshe vho lavhelela vho zwithu zwinzhi zwavhuḓi ngauri o vha a tshe muṱuku. Zwino mudzimu o ita lufuno lwawe, o mu dzhia Rofhiwa ri kha ḓi mufuna. Roṱhe afha ri a zwi ḓivha zwa uri lufu a lu takadzi, lu a vhavha. Nda tou pfhi matshelo ndi nṋe vha nga wana ndi khou shavha nga maanḓa, ndi khou shavha lufu. Nda tou dzhia mabaḽoni mavhili nda dzhenisa hafha zwikwamani, nda ṋea ndaela nda ri hezwi ndi tshi khou posa hafha tshikhalani, ane ḽa ri ḽi tshi vhuya ḽa munanzwa kana ḽa mukavha, zwi amba vhege ḓaho ri khou ṱamba zwanḓa hanengei. Vha ḓo wana muṅwe na muṅwe a tshi shavha, a hu na ane a lufuna lufu. Zwino lufu lu a ḓa ri songo lu lavhelela. Mudzimu o ḓi zwi amba ri mbaḓo yo vhewa tsindeni ḽa muri, i rema muṱuku na muhulwane.
na nne ri khou amba na vhaṅwe hanefha ri ḓo mutevhela Rofhiwa. Hu tou vha uri tshifhinga na tshikhathi tshawe tsho vha tsho swika, mudzimu o mu dzhia na riṋe ri ḓo mutevhela. Ndi ri muya wawe Rampfumedzi Rofhiwa u lale nga nḓila yavhuḓi. Ndaa. Hari tende uri musi ri tshi khou ya kha item number 4 ri tendele vha phalaphala vha vhe na iḽa item yavho ri kone u pfukha. Ni khwere kana ndi ro livhuwa kha ri wane 150 ri tshi khou humbela Vho Stephen Rampfumedzi vha tshi khou sendela ngeno reseti fhedzi vha tshi khou sendela thoma u tama u livhuwa u thoma kha vhatshimbidza mushumo kha ṅweha hoṱhe ra vha ri hone he vha 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 khou tshimbidza vha hone. Ndi livhuwe vhathu vha SABCO vha Phalaphala FM zwihulwanesa nga mushumo wavho we vha u ita nga murahu musi vha tshi pfa upfi o kavhiwanga ngore ḽithi o vha vhona. Ndo vha ndi tshi nga ri khavho zwezwo zwa ra zwi vhona vha khou zwi ita a vha zwi itevho na huṅwe. Ndi livhuwe vhafunzi vhoṱhe, hu nga vha hu fhano hayani Tshakhuma, hu nga vha hu ngeyo Bulugwane na huṅwe he vha 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 hone vha tshi khou ita uri vha khuthadze vha khou tshimbidzana na mushumo hoyu. Ri khou vha livhuwa nga maanḓa zwe vha zwi ita zwo ita uri ri pfhe uri kana zwo ita uri ri khwaṱhe ri kone ha u nga ḓo khunyeledza hoyu mushumo. Ri livhuwe sanda washu vho ri ṋeaho aya mavu vha ri tendela uri ri ḓo vhea zwo salaho zwa ṅwana washu. Ri livhuwe vhathu vhoṱhe vhane vho vha vha khou bva vha tshi dzhena hoṱhe ra vha ri hone nga u pfa houno mukosi. Riṋe nga zwezwo ri tama u zwi amba uri ri khou livhuwa rinzhi. Ri livhuwe u konḓeleliwa na mutsho hoyu we wa vha wo tou rali. Vhathu a vho ngo ri sala kerekeni ri tou tevhela ra ṱuwa ra fhedzisa. Ri khou zwi livhuwa. Mudzimu nga a fhaṱutshedze. Nṋe ndi khou ri lidza fhaṱutshedzo sa mufunzi. Haleluya. Ri livhuwe vha ha MTG mushumo wavhuḓi wa na u ita. Nṋe ri tou zwi ḓivha zwavhuḓi uri hu na huṅwe hune ri ḓo vha ri songo ni fhindula zwone zwavhuḓi. Ni khou vhudzisa zwine na khou tea u zwi ḓivha ra fhindulisa zwiṅwevho. Ho vha hu vhuṱungu mara no ri konḓelela ra tshimbidzana u vhuya u ḓo swika hafha. Nga ngoho ri khou vha livhuwa. Ndi dovhe ndi ri ngauri muthu a tshi khou ita mushumo wo raliwa nga hangwavho na vhaṅwe, muthu muṅwe na muṅwe we a participate kana we a dzhenelela ri khou vha livhuwa ngauri vhaṅwe vha tshi tou vha muṱani vha tshi khou vhona uri
discipline vhaṅwe vha ngasi vhoṱhe ri khou vha livhuwa ri tevhele nga dzi nḓivhadzo ro dzudzanya nga heyi nḓila hanefha kerekeni hune ra khou bva hone ro vha ri tshi ḓo humbela vhathu vha tevhelaho ngauri vhathu vha Rampfumedzi vha na zwe vha dzudzanya hanefho na hangeni hayani ro vha ri tshi ḓo humbela vhaeni tou vha obvious uri vha ṱuṱula ndi vhane vha haya vha nga si tshaisa vhaeni vhoṱhe vha ye hafha humele hafha kerekeni vhafunzi vha Luṱere na vhafunzi vhaṅwe na Luṱere yone ine ri humele hafho kerekeni hanefho kerekeni hu ḓo vha hu na dzi 7.3 vhathu vha ḓo thusiwa henefho na vha muṱa vha ḓo vha vha tshi khou humela hafho kerekeni vhadzulapo na vhane vha si khou wela hafha he nda huvhala ri khou ṱangana hangei muṱani hayani naho hu na 7.3 kha ri ye henefho ri yo thusalea henefho nṋe nga u tou pfufhifhedzai ndi ḓo humela murahu nga madzina mararu ndo livhuwa ro livhuwa kha ri vhudze kha vhafunzi ri wane vese ya u fhedza ya 150 vese ya 150 nga mbilu dzi tendaho kha vha ṱanganedze mashudu a bva muṅwe washu murena a u shugufhadze a u linde murena a u lavhelese tshifhaṱuwo tshawe tshotsha a u khathutshele mbilu murena tshifhaṱuwo tshawe a livhanye na iwe a u ludze mbilu a u ṋee mulalo nga dzina ḽa khotsi na ḽa murwa na ḽa miyamukhethwa amen ro livhuwa a vha ite nga nḓila ye vha humbelwa ngayo Yeah.
Jehova. Eu